thuần riêng về mấy quên ta này dễ dàng mấy rút riêng quay ta sai này số chọn ở đó có ta mấy nuông cái liệu mấy question của nine thế A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively if they work in alternate days beginning with A and the work will be completed in A rina tan do na cái 9 days ta này tụi nó sai này mấy tung tan là phát mấy tung tan thế B rina 15 days của lười nằm mấy tụi nó sai thứ này trong total work thế 9 cái này 15 tụi LCM là có tụi nó 45 thế cái này trong efficiency rina 9 5s are 45 and 15 3s are 45 hay 5 hay 8 to efficiency take and hay 3 hay B to efficiency take current question is solved that if they work in alternate days beginning with A tan है A rin tan khẩu thọ thế rồi liang mấy tụi mình có cái này second cái này mấy tụi mình có B tan là thế cái thông mấy tụi mình có hay A tan là thế bắt đại mấy tụi mình có hay B tan là thế mấy tổ cycle hay cái này hiện tại nó bằng thế tan nó bằng thế cái cycle hay dùng số tụi mình thả cái nhiều hả mấy cycle thế nụ phụ bạc có A to efficiency है 5 này thế B to efficiency है 3 này thế cái này tồn tại mấy thế है 8 unit ta lôi là thế one cycle của है 8 unit ta lôi thế mấy sai thôi mấy 45 total work 45 unit của cycle ở dụ này so sao mấy thế nụ phụ bạc có mấy sai thôi 45 divided by 8 là có 8 5 is 40 5 cycle này thế có rồi nè remainder 5 work ini 9 bằng đây câu giáo lô tô A B cái này tổng cycle है 5 cycle ta này tổng sai không sai तो stroke tặng में cycle của तो stroke tặng में cycle của ते A khẩu thọ đáp thế mấy tổng A thế liệu nó mới remaining work te 5 work te mấy time bên thế tổng efficiency rồi nè 5 efficiency cũng sai तो mấy time thế exactly one day của mấy ta lôi bên thế cũng sai तो total days consume chúng te giáo lô total days है 5 cycle को cái ta lôi anh thái में one cycle को है 2 days của đây mới sai तो है 5 cycle so 10 days của này mới sai तो 10 plus câu one day câu khả năng thế so one sai तो 11 days của này thế तो option 2 है so option thế और जालो देखो time taken by A alone to finish a piece of work is 60% more than that taken by A and B together to finish the same piece of work. C is twice as efficient as B. If B and C together can complete the same piece of work in 13 by 3 days, then how many days can A alone finish the same piece of work? So, time ratio तीनों ने बने तो A plus B यानी एक नहीं तो ratio तीनों में A plus B 100 so मिलान को A तो 160 अपने तो साय मैं तो 60% बुए तो साय cũng giờ là 160 là tụi em cũng sai to 0 0 cancel 2 5 is 10 2 is 16 plus the 5 is to 8 and 9 bằng thế mới to time to efficiency time to ratio hay phăng bị thay là efficiency to ratio hay xíu nó không phăng bên tụi to time cần efficiency cái này hệ reciprocal so về cũng giờ là có 8 company cái này có 5 company mấy 5 है 8 to efficiency thế cái này mấy A plus B to đây là hệ 8 để tạp như thế có hệ A cái này B đây là xem to nghe 8 hay không sẽ to A to efficiency है 5 thế không sẽ to B to efficiency to liệu nó mới 3 unit để tạp như thế có đoạn question là sao đấy C is twice as efficient as B to là sai em sẽ to C equal to twice B thế không sẽ to C by B equal to 2 by 1 câu B to efficiency है câu 1 unit này bằng thế kiểu như là phăng gần thế B to efficiency to câu 3 unit A phăng gần thế không sai to tiền sẵn nó có sai 3 thì multiply số có các bạn multiply số to pi rho này multiply số có 2 3 is 6 by 3 này thêm cho the efficiency ratio thì है A is to B is to C है 5 is to 3 is to 6 này thế nè question is sao đó है B and C together can complete the same piece of work in 13 by 3 days. My total work है B plus C này tan kêu là 13 by 3 days. Cô lời nụ với toàn tan tuần này tuần sai cũng mới sai thôi. B है 3 thế, C है 6 thế, into 13 by 3 sai thôi 40 by 3 sai tuần đấy cũng mới sai thôi 9 into 40 by 3 33 to 1 by 120 work है total work का आपने थे in how many days A alone can finish the same piece of work sai mới tông tan tuần thế A rồi là tiếng ở dụ này nằm bên đây bộ ra tụi em sai thôi A time है A tông time है total work divided by efficiency of A sai thôi total work है 120 pound thế efficiency to 5 thế mới sai thôi 24 days से pound नहीं थे तो option B है सब option थे có rồi nè
A and B can complete a piece of work in 15, 30, and 40 days respectively if they started the work together, but A left 2 days before the completion of the work and B left 4 days before the completion of the work. And how many days was the work completed? Okay. A he mà timi 15 days of my tan akhat de loi na me tan sa me chung tan akhat me tan B re na tan na mga ko 30 days ko loi ngam me tan sa ni C re tan na mga ko 40 days ko loi ngam me tan sa me sa to total work te jaw lo ko total work hai 15 30 40 to LCM tap ne te so 120 te or na efficiency re na 15 8 ja 120 30 to 34 343 may kani wa to efficiency ra na te sa to they started the work but A left 2 days before the completion of work. Mấy tổng question của ai method cái này tạo lập nên mấy hem rai mấy method sao có siêu liang mấy method thế biến ta cái liang mấy thế mấy sao có A plus B plus C है cái điều है tan này khó đi na tan khó thọ thế tan khó thọ tan gam gần cái B sao mấy bù है ai ta cần thế tụi ta cần thế mấy ta có mấy tụi tung thiệt ta cũng bỏ tụi 4 days left 4 days before B left 4 days before the completion of ta này mấy tung timi ko loin tung the mấy sao cái B है for jam cái đại what mấy gần của mấy ai ta cần thế sana ta cần thế mấy sao tu ta nông đủ mấy tu thổ này thà A cái này C cái này ta nông đủ thế mấy ta nông đam gần thế này A ta cần thế A left 2 days before the completion of work tan hay luai mấy timi ku jam này what mấy gần của 2 days what mấy gần của A hay ni ta cần thế mấy sao tu C है कराना ta nông đủ thế chỉ hay cái nào tan này dành này ta luôn là lôi lột thế cái này có A plus C है cái này tan này tìm hiểu dụ tan bộ mà gần có 2 days tan cái thế cái dành nó có phải 4 days này thế có phải 2 days ta cái này sai tôi có phải 2 days này bằng puni cũng dành 2 days sát tuần thế ta thu days này phăng thế mình sẽ thu work hay tan này của phăng puni thế A tông efficiency है 8 thế C tông efficiency है 3 thế cái này ta này 2 days ta lo thế mình sẽ thu 11 into 2 go to 22 work ta lo thế mấy đặc của hai mình sẽ thu mấy đặc của nó hai đặc tan đã mình này phụ bậc không C tông efficiency है 3 thế này 2 3 to the 6 work thế mình sẽ thu và cái có mấy 26 là 6 mình sẽ thu 28 thế 28 work thế khâu khâu rồi na khâu lôi mình bảo về work है 28 work phăng nghe tổng thế mình sẽ thu nữa của cái lạ phụ bằng thế 120 work total work hay cũng bằng B rồi na hay lôi mình gần này 120 28 work gore tụi nó sai 20 mấy hệ 128 tụi nó sai mấy đặc hả mấy sai tôi mấy đặc hệ nó 28 phăng gần thế mấy sai tôi mấy đặc thôi 120 minus 28 số này thế cái hả mấy đặc hả 120 minus 28 mấy sai tôi 92 work hay liệm lâu tổng thế mấy 92 work hay thầu tan kêu lâu tổng số A plus B plus C rồi tan kêu lâu nè cái mình tôi em xin mấy tí mình test stop này thế okay total days phụ có total days hay tôi khâu mấy đặc của lâu mình tổng toàn này 92 A plus B plus C khâu đây nè mấy đặc nhiều 4 days ấy tụi nó phăng lâu còn thế 4 days sao tôi 92 divided by A plus B plus C the A plus 4 plus 3 plus 4 92 by 15 plus 4 92 15 4 is 60 mình sẽ to 152 divided by 15 go to 10 2 by 15 days cái thế mình sẽ option B hết rồi option thế có rồi là second method hay tạo lo đậm em mấy tổng method thế question này tiền làm thế A है 15 days sẽ còn này B है 30 days này C है 40 days này tổng total work thì है 120 slow को các xem hả efficiency है 15 8 4 3 này thế mấy है A है left 2 days before sai 2 days before này B है left the work 4 days before sai mấy question này thì luôn tụi nghe cái nếu tạo khoản mà A rồi là ta cần thế tụi nó sai cái này B rồi ta cái mấy thì tắt mà cả
A है न्यू मकुक उनते तान का हौरा खरिना लोय मंगन है तान फुट फुट ताने तना sakang te kan ni B ni kme tat mana ka hok mai timi khurina loy mangan he tan sok ti di e tana न्यू sakang te kme cha do kan he ta lo na me dam te hap kwa lo da kan te lo kan he ta lo na me dam A na 2 days ta lo du ta nam te A to the 16 work na te B he ni ta jeng pa dai ta mi ton dam te hap lo te 16 for 16 kan he total 32 te mai 32 he ko work he hap kwa lo ko jeng to kan he ta mi te he hap kwa lo te 251 ไม่151 total work te A plus B plus C หรือนะตาเนี่ยจะตรงเท A เหตุไม่ตานรวยก็บางวีคนรวยเหมือนกันตานสอกเท B เห็นนี่ก็หกคนรวยเหมือนกันตานสอกเราเทแล้วนะนี่สักตรงเท150 by 152 by 15 equal to 10 2 by 5 days ให้กูเร่ตัวนะไอ้ก็เนี่ยนี่ตานเทน้องชายตัวเนี่ยเราต้องเข้าไม่ขับเลี้ยงไม่ question เทRamesh and Suresh can complete a period of 425 and 40 days respectively. They started working alternatively, starting with Ramesh. After working for a few days, Ganesh also joined. The condition there, Ganesh will work only when Ramesh is working, but Suresh left to work 3 days before the completion of work. It is known the efficiency of Ganesh is half to that of Ramesh. Then after how many days Ganesh joined the work? My question है न्यू शिवनाथान को रमेश सामी पू है महतान है 25 days को लोइना में तो नसाय कने सुरेश सामी पू है ने मैं क्लाखत में तो ताती है 40 days of मैं लोइंगा में तो नसाय total work है LCM 25 कने 40 तो LCM ला लो को मैं तो 200 कहते थे तो efficiency कने तो efficiency ते को 25 4 2 8 9 थे मुझे तो 45 को है hey रमेश तो efficiency ते कने hey 5 है सुरेश तो efficiency ते को question लेने साल हुए efficiency of Ganesh is half to that of Ramesh na sai so to no Ganesh no efficiency ke kum thia pupang tha da de Ramesh no half sai to 4 have half the 4 hai Ganesh efficiency ta apne the so the question is sai they started working alternatively starting with Ramesh hey Ramesh ka ni Suresh hai kana na ta ne ta 2000 the first day ko hai Ramesh ta tong the ko na second day ko Suresh ta na the ko na third day ko hai रमेश ताना थे फोर्टे को है सुरेश ताना थे वही तो साइकिल है कने हम तानबम तो थे तानबम को है घने सामी को है गंगा थे घने साम को गाम गन थे मैं हिकुम न साय आए तो रमेश तान गंगा तान थे मैं बात में तान रमेश थे तान का मैं तो आए तान तो गे सा थे तो मैं रमेश कने गणेश कने तान करियो ने थे करिना को सुरेश न मैं कराना ताम रे तिमी खान को रमेश ने गणेश ने ता लो तुम तान करियो न पुंगा में गन पे सुरेश हम पू है आय तकन थे तो तकन थे मैं 3 days before completion of work है सुरेश left the work 3 days before the completion of work है तो जैनी थुम लियम न वे मैं जैनी थुम है तो थौ ताम को नहीं बो सम गन पे रमेश ने गणेश ने रे ना मैं जैनी थुम थे कंप्लीट लो दु थे रमेश प्लस गणेश 1 2 3 days tai kum loi long the kum the question is how the work done by Suresh and Ganesh are 631 work no ratio ni ti no ba me Ramesh Suresh Ganesh ti lo ba me Ramesh tum hai 631 hai total hai 10 unit ta the me 10 ne de total work hai ni ko 200 de to na ni assume su kan the 200 lo lo ko 0 chai to into 26 to the 12 120 work है रमेश रे टाइम तो थे खरना सुरेश रे ना 60 work टाइम थे गणेश मैं गं खान में तो खांग तान दाव थे 20 work ने थे म खांग ना मा खौ वे नि work ना थे खौ work ना थे खौ है efficiency ना थे 854 efficiency नि ना थे मुझे तो days ते mi है कन्यु अजु तान बो सा में नि चि ना फुपा में थे खौ efficiency रे device लो को work होता Ramesh a device website to 8 5 40 15 days मैं ताम बनी थे करना सुरेश खान ने 5 device लो को 5 1 5 5 to 10 15 days सुरेश ने ना थे करना गणेश ने 20 divided by 5 20 divided by 4 सारे तो 5 days मैं 5 days ना थे तालों में है को मैं चलो खुद का को
câu sure sami pu hai 3 days before ku mai left so kon the me sa tu câu 3 days nai ba mi te hai Ramesh kane Ganesh Ramesh kane Ganesh Ramesh kane Ganesh kane ta kelu na timi ko thong ta lo ton the ho nu Ganesh ko jaw lo ko Ganesh se mai 5 days se mai ton ta ta lo du ma ha sa me to Ganesh tong jaw ko Ganesh 1 2 3 days na the 5 days ek mi sa to 2 days se ge na the mi sa to 2 days se ha ko lo do ko Ramesh kane Ganesh ko ni cycle kha na da ni he Ramesh kane Ganesh Suresh है inu sex to ko Ganesh में ना थे Ganesh 1 Ganesh 2 3 4 5 days से complete so थे कुमे से तो anu ताओ Ramesh को जालो तो को Ramesh को जाओ जी ने Suresh को जाओ को कला खाना हम दे आंसर का इनमें Ramesh तो आई जालो अपने Ramesh है 15 days से मैं तंता ने सा Ramesh 15 days तो को 5 days से ना थे Ramesh खाना थे Ramesh 5 days na the 10 days na de me sa to mai ta mi cycle the Ramesh ani Suresh ne me to cycle hai 10 cycle ta lo tum the 10 cycle to 10 days the jen to cycle khat ko mai khat ti mi khat tan the first day ko ta mi the second day Suresh ta mi the 10 cycle ho 10 days na ni sa tum the answer hai option A hai the ko jen to after how many days Ganesh joined the works hai Ganesh Suresh so Ramesh ne Suresh ne hai 10 cycle 10 days na tangang me gan ko hai kum na Ganesh me ko te ka za oi sa ton the ko na tao ani Suresh tong za Ramesh tong za kan the Suresh tong ni sex lo ko Suresh ne kla khan answer kai ko ton de ko hai Suresh hai ko nai na bam the ko khat na the ko ni khat na the 2 days ta kan the sa to anu ka ge na me 12 days से 12 days से 2 days तक तो 10 days ना थे हम तो 10 cycle 10 days 10 cycle है कुम ना ना इधर नहीं थे तो ऑप्शन ए है सो ऑप्शन थे कुम ना जियो ना न्यू ता थे मैं है मेंस लेवल तो क्वेश्चन है प्रीलिम्स तो हम गए कुम थे कते ना लॉजिक गुड मार्क तो दे कुम मार्क तो थे तो न्यू कुम ना जियो ना तानु तो थे तुमको थे मुझे ना वीडियो सबसे ना जाओ लो वीडियो है गाइस तो ना थे सब्सक्राइब लो करनी शेयर लो तुमको थे